ba isi order sitame ni tu chinia te bole te non bangke law and order phandame labang so excise alo kerap doje phan aron repen hoke jor aron repen ki ju na tuma phan ki nep kanang ye phandame police department na tuma phan government non hejong isi la som hukum ke thodu la sini tuma law and order aphantame so dak tuning report je Karbi Anglong la puson abangke narutum langangi athe ni tuma khai dong la puson ki sunu koklo lapen meghang a department of the forest atum tame sodak intangkring pe non ke charge up nangko pedona picnic spot kado kita dam bom lo itame hadake ye tuma thalon ning hang ali a or adu ke ciplang a or adu ke do ke ciplang lapen ke ciplang dam dia tim tadi apo si ni tu mo pe nang na kar ju bang la pelo are ya kulat do la tum jor lo la si mo pe bulo ni tum pinang ana bang ta lang dun lo thek long lo me thang ta ju dam lo adim bonda la puson thek long po pa si athe hala ni nu ra phan ki pu mane kulat hala ki kulat ki pi bang ta gol he athe hala tum pu pedat ke hala daga rai ke do department tum pu pedat ke lada ke sonjor ibide dake edom femini pen bangi osuki bigi chita bangi je ke charli osu marunta bangi sapi sar puta bangi hala tulsi punangi pupidet pena ko excise atum pi popilon te non ke excise department kar biang long jitu me sen rap phan ke sarvi ni tum thek long mela ari vinu la tum long pik ta revenue excise department revenue ke muni ko ama horki jung ko ama horki nang la lo mati mala tong pu hai hedat lo ma polang lo non ba gini tu ma ke puplum po excise som handa karbelom atonas council la tun ka excise department a secretary non IM non tani tu ma ke puplum po je muni da phan adukang hoi pen aprang ka pache la thot pen ke council revenue hirek iri Mone na plan ke padam juji isi abik ki pa chopen ke je department revenue ke cipalong anong nam cipalong iri po ba taman Karbi Anglong bang ke ni matha bang ke excise department revenue bang ke abi pin po bang sini po bang tamene Karbi Anglong revenue yong siladak abi pin pulo tante alam bang ke Karbi Anglong arada to make hoki jun kompik lalu mati non ke dam tang ke ini tum matha tha Karbi Anglong excise department tong si revenue highest munahi ke people Karbi Anglong ni tumana ki duk ki lo tum se hoki junu omuna highest ang ko a horsi dorun e ke pudang ko teli tum council phata sorsar lam le rokta hai Karbi Anglong tumas council tum non ke chibai ko pila hora dukan anukin iye matum mana iye mapurian Kone council lo ke the mujok a secretary porial hora dukan si khuli ako isi option number hini ko pila tum khuli ji BUC pen hora dukan chok ta inu la IM aja kongdo paisa tangka do pute kone misen a school le khulia sonte ini tum kiduga so maratom phan nanol fanet asentar le khuli sote je jangre na tuma phan aki jo pe ke pichari je phan komane ye mani ki depen la pusona school le khuli po sonte anso se rat ka churo da duji itame non ke nile tum jong si pe planai pote je non ade ke the tum apuria IM mane IM amu mane IM asupo amen pen hora dukan jong si pe planai teni to hopta sini pe amen panda konde tilada la tum ki claim nahi ke akimi fancy eda poisa tarka ke do binisuri do rada tuna cho kha ke hala siklem nahi mati sita me kopilo revenue kilo ke joy poisa tangka ke rang ke joy kopilo hor kijun tum do pi puman non ke Karbi Anglong along non ke la puson si hora dukan si non ke license chi ane me ke tunge penang khuli piglo dipu along pak par jon lo dak manja matala sonlo ni tu thelo mane la si la bang so ho mu bang ke lagle Karbi Anglong excise department revenue bang chilut chok wa putan pe dak bang ke ili tum rata tum akki meyan eklo
เทการเบียงลงฮอร์กิจูนอภัยนางจุมโลนางก้อมโลพอสิเรวินูตานางกาวิโลลาสินี่ตุมังชิดังลาสินี่เลยตุมฟัดสบังกันละอันเป็นโนลาสิยองสิมิชันประเทศเจคาวซิลอัตุมตาหุคุมพินังโปการเบียงลงอาราพันกามาทากัจิงกันฮอนกันยิงโซเป็นอะไรจ๊ละบังโซจีตุนี่ตุมพอยซัมเดมันละเกทอมาดีพาร์ตเมนต์พันโคดายดัมโปlasi la bang sote ng bangke alang itong outback ng po lapen picnic spot along ng bangke non ng bangke la person open araki krep thotho bangke theglong legat nang po la hello ni tung karbiang long arada tumaphan mate ke khikiding atong phan ni tung karbiang long songja pi lapen songja po atong phan ni tumaphan karbiang long ara tong phan nang cari nang salon atong phan kachuming ri akid khidung kachuming ri ke pedukan tunga bangke laposi lahor ajoy ni raki rampong ajoy ni munit apran pinang andam lo labang so bangke tu da sipikom nang ku bangsi nili tumahin bangke ninga plong pen ni tu kacuning ri kan tung bakat sam phang song pen ke ni tu sulang dokar biar rada phang kacuning ri alam thenang ni tum sini tu matha bangke osumar tum khandet la kan hok kali ipi pota kan hok do la pen ipi pol de la kan hok kali ini tu mas long ni tu kar bi ri ti long da kan hok do la pende tum pinangan lo kachari o somara tum sitame hem heloving pen dak nang kachari ke bang atum labang so arta ki kompen araki ki jo tum pinang an akan no hok do la posi ni tum pini pini bang ke lake ni tum sodak pen deng ponji la pen department hanchuning ri ponji la pen non kevan media korti tum hanta chuning ri duno nang ni tum misen abirta atok ano ato maphan an misen abirta kapacita pen je karbiatum sitami apranga na horta juna sitami aron pen kecilang klot kali pen no da ke kismana di man cilang no da di man ke ekdom specially ili tumhala kijui kilang adim po hor kijum lapen mupen tuma rompi asang hoke hai pulo hala gari ka sulai araki pan si gari sulai po nang accident po dalo munit apran munit acham ke da lapen chilon le je mani tumbang ke gari along pe ne po raki ram po pe bang po luna se pathe po hala picnic spot long sitamili tum landam thedam long ba hok pe lo mithang le dam ta hala dak luna se ke pathe pen ko mane men ching koi du pene lang ke jang ta pene hang pasar ta hai lo mene kachi thedum long le pen pinang an picnic spot long munit acham ke dam to la se hala dak bang ke apor pen apor hala dak department atum forest atum tame duties ke do to la tum ke ghonta mure la tum bang ke populo chok mari nagi Cipuri nangko, koma se horon koma ko pene la sol bisa melang tum lang nangko. La sini tum bangke lona bangeni tum bisa tame song pan bisa tame adima dim lang on pon ini tum ka chuning ri, ini tum ke kinet, oke ini tum ke aja pong avi. Se tame every picnic spot tum tame ini tum talang dun cari po, labang so lang dun cari ke ini tum department masih komplain nang po. People lo labang so pot ke. Nang le tum Karbeng long halat mitha department lo hor ki jon tom hanuk pa hotel ada revenue long popu la so revenue ka mat happen ke hala munir acham lang pe dan nang ne nili to ki chuning rikan tung abang ke la si pinangan picnic spot long kelang bang ke hala hor ki jon populo hor ki jon je phan ang hong thodet amat pinangan hadak dam pot theng pia bin lang along pe ne malabang so apor ke long pe na joga tuman department atum ta mat ha bang ke Ekusone American dance ke dam lo hadak si chojun lo kita mela tumlong si section mukhata dolo abu sa mukhata dolo je chulong le la anarta pen ke klemlong le ke kita me department na tum people lo chidangdi nili tum ke hala bang si ka chuning ri kan tum la po sino ke department na tum apa sita me tum a picnic spot long sita me la pen exercise tum pan sita me people si je straight window mukha towara re RV la pen RE along adukan daru along license ka lipin pen ot ka lipin pen je hotel lo pulo te hotel tin along je hor jorun imati pen kisumana tundo ada
kijor setame aprang ke nini tum la puson theglong nije dam lote soardo tum setame ni tum phan aning nangoi dek ta mini ba nang sosar mimi ta sosar de ta mini pinangan nin kan thom pli prang ke aru sumar tum hor ke nam la hora du kanong ajap sek theglong le bon ta non ke pi sumar tum chunam dun thulong le la puak kai bang sibang jui lo la pen hala isi bang ki jor tum ta matha nai hala school uniform pe no mata pachunam long po school uniform ching thang kon pe me ta me la ke school student lo pochini lo ta me hala poisa joine la tum jor de activity la puson da ni tum achar pe ke nong ke doping lo la sinon na ke ni tum la son bang ke henodak ji apo si kirang ji la ngaphan si isi apor kado ve phanda ka chuning ri do ni tum kadabi la pukali la ke rada phanga ka chuning ri bonta department aphan ka chicken nang ko bangke ni tum sudak pe na bangke la bangke puna bangke dabi po ge law and order hin SP DC la bang so ki mission mangke deng nai public place along picnic spot along rat thengno rat hong klang tuwar samepi ladak to pen se hot ki jun arbia e to sa la bangke thenglong le det nai na ke ni tuman rat nang chibohong sitame ni tum la bangke chidanang ko gi junno juli puni tum pupe nane septia lo nang tum jun det no ta arki ji pa bedet nang gi ta chibohong jing che ba rat tum lang no dak bang ne hala na tum hor jun long pen nang tum long char du mi me bangke khelo dak ta ma posi nang tum ki chu ki juna tum chu vet no hala bang nang cari dunia me phana bang ka chuan ie dat nangi po bang sini litum ki chu ki yun mata chuning ri ka chuning ri pen bon tame department la ke thom excise a department la pen law and order la pen forest atum phangke so dak pen sini litum ta dabi nang ko ko alam tum arona ek pen ini tum ta lang tum sinam tum arona ek teng lala section ateng pen claim nai kar biang long kali porte non new generation atum non na ke charli obi kimi atum mangke non ke las charli wrong lo ahom mo ta biang lo non ni ka thom ki bang ke charli ahin ke education na ahin tami paprang lo si tami ko an ke charli ke paprang lo halak ke no bang sinang paprang na lo aprang ra ha wrong ato ka no lo mangke drugs addict tang ho pini amu ki cho tang ho pu avik non ga tong tin me thang amu ma tum bendang lok lapu la sila ke law and order tum sita me check and balance sote unmat ni sita me labang su people lo pote isi ile tum khe phan ke phire me ang the ka ban ke lawi jone munda pram ke dong nang puson pinang thek lo la suban pachet ton ponsi into excise department upon la pen forest atom phan isi kido ke to kondo adang to pon of demand ke lahan la je point number 1. There must be a complete ban on illicit trading of alcohols in the roadside dhabas and picnic spots. Point number 2. The driver of all vehicles should be barred from the consumption of alcohols. Point number 3. The administration should impose a ban on loud music played in the vehicles. Also, the local police should conduct regular raid at the dhabas to prevent the possible illicit sales of alcohol. Langan point of demand ke jangpon. Lakana solam klada pengke pathanjipan presiden high council apa pernah kardom kami sulando arada tum anstame ngajong mili tumalong mithang asai he malong labang so tong sekot pen pherang ke mai pen luan mithang karbiang long arada phan isi message mate di sibirta kapacita dia phan kachisipon lo la nonitum ke claim ponji la pen ladak points of demand lo kapachini da non hajong ilitum dak katsai assembly lo administrative akehai joy rompi asangho alang di pen thampi klar nasi labang so putha ke thini methang karbiang long arada phan kapachini dum jini hang la ko hello pe pot si ni litum la tong sikot mate la non ke
isi mationg achiplo di November December January laan ke muni datum kijui kilang apor kachipi ahomoy apor nang lero lasi nilitung chingwai kono katsa hamhang song pen nilitung sulangu karbia phan isi kepacini mek mate kachunungri kipadupon na hello kasi pinangan atum nilitung aphan aning nang ki oita dupok tahay mene pinangan atum ke alang tum lapuson pangdak det puta nili tumaphan akamatha ake noahin da kamatha kunta duta hai mini setame nili tumat halo janon karbiang long hamphang song pu nili tumda ke chikrong dungken mithanga karbia khai phan isi hini ningarong pen bani tum ningatlong pen ka cincang tung apelo pinangan labangso ki chu ki jut pulo raki rampong ki rim pen ini tu mi dong dong mi et pen pinang acam ke dam nang men suddenly accident po dak sport amat si apran ke dam nang lapuson chithelong ulo lapot si nili tum sulando karbi anglong arat aphan kachuningri lapen akenang sot sodak nili tum la department ke thom aphan nili tum lo kido abang pethi konlo si nili tum pini masi pili puta pini ke itum office ka bida kana job pili long adalo sitame nili tum la humbarani bang labang sualu bang pili po lake excise department lapen karbenglong forest department lapen karbianglong along dc lapen sp apani tum labang sualu bangke hodai dam po labang sualu hodai bang ke hodai nak nedet nangji hodai